U državi čija se vlast hvali konstantnim poboljšanjem životnog standarda, svaka peta osoba u riziku od siromaštva. Broj korisnika solidarnih kuhinja neprestano raste. Ne želim da umanjujem postojeće izazove, jer su oni veliki i važni, čak strukturni izazovi. Neki su obuhvaćeni i ovim programom u sektoru energetike, recimo, u sektoru proizvodnje poluprovodnika, uključujući i fiskalnu transparentnost. Drugi nismo obuhvatili, ali znamo koji su. Želim da se osvrnem na impresivne uspehe Srbije. Čvrst rast koji se ostvaruje kroz stabilno tržište rada. Svi ključni indikatori su pozitivni. Radno sposobna populacija je negde na oko 60%, ako ne i više. Nezaposlenost je rekordno niska, kao što je pomenula i guvernerka. Nezaposlenost mladih se takođe dramatično smanjila, a zaposlenost je porasla. Ovo ne znači samo da raste zaposlenost, već se smanjuje i siromaštvo. BDP po glavi stanovnika raste, teško siromaštvo je smanjeno za pola od 2014. do 2021. godine, što je impresivan rekord.